Yaro yautrai, ko himen kopera begit hautrai Jesus Christ. Mintagasni ngakwa ban hikaya pi Shapang. Kawe pat ka jimpao kalajia ha ri Vietnam ha kawe ka jaka kawa kerte lawang. Berarti kot ia kane ka jimpao janga Maria Teisuti Our Lady of Lawang. Ka Maria Teisuti jongka lawang. House name continues back in type of ha continue tari August kaneka jimpao janga Maria Teisuti kalajia hakama ki Catholic ki badang duai rosary ha utrai jong uwe udi kajinjia kalajia kumne nama hakri Vietnam Kaladon ka jingsha banben yaki Kristen kam dame yaki Catholics. Namaros non-sensual jongari ulakwa ban pindu jaitno iya kanyam Catholic yaki Kristen haga riju. But bon gi Catholic kila petri yalade ha kalau. But kabba kida petri yalade ha kalau bon apreng jongi kila stang penyo yaki jimpang ke jingshiton nama Kikim don dawai ye bapli mandi om don jingada ye but don bon jai ti kniang haga klau but kila stang ban kempang Henry Kim shim la do jingermen lemba ka jingalam jong ki temen ki san jong ki ba kam he ka jinge kila stang ban duwai Shaka Maria Teisuti kabba kidang duwai kumbangala om ha utrai jong will di ha ka meet ha ka janmi kila yo ya ka jimpao jong ka Maria Teisuti ka Maria Teisuti kala wan pao haki da ka ba ya kullum jisu but bara arliam jonga kala don ki angel nanda kala pom ya ka ria jong ki non Vietnam kalau long ki traditional dress ka kunga dustur jonki bad kala kendu iyaki badang duai ba ngasno tu ba pidon hapadeng ke jinge henre banlai na ka ke jimpang pe ket no yegisla jong kato katne jait ki ding nanta shat iya kita gisla jong ding nanta stang bandi ba pinlai na ka jimpang But kaneka jingjia kalajia tang shisin haga jingim choki yenda kila lailu na kaneka jingsha lebe kila wan pai no sha Vietnam house name katpraspa ar nanda kila yatu ya kaneka jingjia haki we pati Kristen ki pawan yalumlang na ki we pat ki jaka but ha usnem katpraspa arpo kila suna kawai ka imane ha kaneka jaka lawang but kila stang ban leburom ya ka Maria Teisuti but how snem kat praspa laipo ha do kat praspa praposan kila kala don biang ya ka jingsha lebe ha Vietnam te kila penjor no ya ka ne ka yimane nanda kila sna biang ka how snem kat praspa prapo but kila ahai nam Shaka Maria Teisuti bala pun klam pop tenrai nanda house name kat kindais pa Henry po way upa bakwe John Paul ba polai la penpana ya kane ki mane Shaka jinglong minor ka Shaka kertan minor basilica but hado menda kidang yai batang ya kane ke genre bala ya ka Maria Teisuti ha kane ka jaka lawang but ki khot ya ka Maria Teisuti jogalawang Vietnam ko himen ko para ka Maria Teisuti kawan sha ka jingem jongi habang idon ha ka jingem ka jingshuton kamju ino yeni marwai lada gidon ka jingla rio balaya ka daka ba duwa ya ka jinduwa rosary kan wan ya rap shisha yeni kani kalonga jingshisha but ka jingla habang ipule ya bon ki jingjia but ka jingpao janga Maria Teisuti kamju ino yaki kun ke ba kongu yaka ke ba shanya yaka ai kaneka jingjia ha kalawan lawang
Vietnam kananyaro yengiru manakam riuble haga jingin kajoni Ave Maria uble badon bor baron kerkuyapi upa barukon barumen siem bakoi amen.